Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku itariki ya 25 Nzeri umwaka 2025 Perezida Kagame yafunguye ku mugaragaro inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare UCI. Atangiza iyi nama umukuru w'igihugu yashimye iri shyirahamwe ryagiriye icyizere u Rwanda rikaruha kwakira shampiyona y'isi y'amagare ndetse n'inteko rusange ya UCI. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abumva ko igihugu nk'u Rwanda kidashobora kwakira ibikorwa bikomeye nka shampiyona y'isi y'amagare bagifite imyumvire itagezweho. Ibi ngibi rero yabigarutseho ubwo yari ari muri iyi nama yo ku itariki ya 25 Nzeri umwaka 2025 ubwo yari yitabiriye inama y'194 y'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi UCI yabereye muri Kigali Convention Center. Iyi nama kandi iberamo amatora ya perezida mushya wa UCI yabereye i Kigali mu gihe uyu mujyi uri kuberamo shampiyona y'isi y'amagare y'umwaka 2025 ibereye bwa mbere ku mugabane wa Afurika ndetse mu gihe cy'imyaka igera ku 104 yose. Mu ijambo ry'ikaze perezida wa UCI yashimye Perezida Kagame ku ruhare rukomeye yagize kugira ngo shampiyona y'isi y'amagare y'umwaka wa 2025 n'inama yayo y'194 bibere muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda. Yongeyeho kandi mu magambo yati ibihugu 132 byose biri imbere yanjye hano, ibihugu byose byansabye kugushimira Perezida hamwe n'u Rwanda gutuma aya mateka agerwaho. Kubera iyi shampiyona y'isi y'amagare yakataraboneka ntituzibagirwa ibihe twagiriye mu gihugu cyanyu cyiza. Kuba muri iki cyumba uyu munsi biradutera imbaraga ndetse birongerera agaciro inama yacu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe yashimiye UCI na perezida wayo David Lapassion bahisemo ko u Rwanda rwakira ibi bikorwa byombi bikomeye aho biri mu byitabiriwe cyane mu mateka y'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi. Mu magambo ye yagize ati isabukuru y'imyaka 125 kuva UCI ishinzwe n'ubudashyikirwa, icyerekezo nuko ari ubwa mbere ibikorwa bibereye muri Afurika. Twishimiye ibihugu 108 biri kurushanwa, ari umubare munini ku rwego rw'isi. Muri Afurika gusa dufite ibihugu 36 akaba ari byo byinshi byitabiriye irushanwa byo kuri uyu mugabane kuva ritangiye kuba. Yishimiye kandi abakinnyi n'abafana baturutse mu bice bitandukanye by'isi bitabiriye shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali mu Rwanda. Avuga ko ubwitange bwabo ari bwo butumwa irushanwa rikomeza guhabwa agaciro gakomeye. Yagize mu magambo yati turashima abakinnyi n'abafana bavuye kuri kugira ngo baze hano kuva ku bihugu bikomeye mu mukino w'amagare kugeza ku bito. Kuba hano kwanyu nibyo bituma ibi bikorwa bigira igisobanuro gikomeye. Ku bakinnyi turabizi yuko imisozi yacu isa n'igoye ariko muyitwaramo neza kandi mufite imbaraga. Uko kwihangana kwanyu kugaragaza urugendo rw'u Rwanda rwatugejeje kuri ibi bihe by'amateka. Nimwe twafatiyeho urugero kandi tuzaba duhari kuri buri ntambwe kugira ngo tubashyigikire. Umukuru w'igihugu yavuze ko igare risanzwe ari igikoresho cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi bw'Abanyafurika ndetse n'u Rwanda rwashoye imari mu mukino w'amagare bigatanga umusaruro, aho kuri ubisiganwa ribera mu gihugu cy'u Rwanda rya Tour du Rwanda riri muri amwe ayoboye cyane muri Afurika. Mu magambo ye kandi yongeye agira ati mu bice bitandukanye bya Afurika amagare amaze igihe ari uburyo bwo gutwara ibintu no kwifashisha mu buzima busanzwe. Mu Rwanda natwe twashoye imari kugira ngo duteze imbere umukino w'amagare. Ndashaka gushimira abafatanyabikorwa twakoranye ngo bigerweho. Izo mbaraga zatumye Tour du Rwanda iba rimwe mu masiganwa akomeye muri Afurika ndetse ishyira ibuye ry'ifatizo ku iterambere mu rugendo ruganisha muri iki cyumweru turimo cyo gusiganwa ku magare ku rwego rw'isi yose. Yagarutse kandi kuri centre satellite ya UCI yafunguye mu Rwanda muri Gashyantare, aho u Rwanda rwabaye igihugu cya kabiri cya Afurika kiyigize nyuma ya Afurika y'Epfo. Ashimangira ko yatangiye gutanga umusaruro, aho abakinnyi benshi bo kuri uyu mugabane bayitorezamo bakagera ku rwego rwisumbuye cyane. Yanongeye hati tubona siporo nk'umusemburo wo gutera imbere n'amahirwe ndetse no kwakira amarushanwa yo ku rwego rw'isi byongera iterambere mu buryo bwihuse ndetse bigakuba ibi bivamo. Perezida Kagame yakomeje kuvuga ko ibihugu nk'u Rwanda bidashobora kwakira amarushanwa akomeye ku rwego rw'isi. Avuga ko bafite imyumvire yasizwe n'amateka. Yakomeje kandi agira ati iyo Afurika cyangwa ikindi gihugu kitamenyereye gitoranijwe ku cyakira iki gikorwa byakiranwa gushidikanwa ndetse kenshi bamwe bakifuza ko bacyamburwa. Kubumva ko kwakira ibikorwa ryo kuri uru rwego bigomba kwakirwa na bake, iyo myumvire ntikigezweho ndetse ntikwiriye. Yongeye gushimira perezida wa UCI David Lapassion washyize mu bikorwa amahirwe yo gukorera mu mucyo. Avuga ko yegukanye umudari wa zahabu muri iki cyiciro. Yakomeje kandi agira ati ndashaka gushimira mu izina ry'u Rwanda kubw'ubunyangamugayo n'ubushake bwo guhagurukira gushyigikira ibiri mu murongo mwiza ndetse bikwiriye. Inzego ziyobora siporo zifite inshingano zo gukingura amarembo zigaha rugari abandi kandi nibyo turi kubona UCI iri gukora. Turabibashimira mwese. Umukuru w'igihugu yibukije kandi ko gushora imari muri Afurika bisobanuye gushora imari muri buri kimwe mu duce dutera imbere byihuse ndetse dufite akamaro mu isi, haba mu gukora abakinnyi, kubaka inganda zikora ibintu bitandukanye, imyitozo, ubukerarugendo ndetse no kwakira ibikorwa n'ibindi bigiye bitandukanye.
Ndagushimiye cyane we wabanye natwe, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bya buri munsi. Njye nari Mugisha Fabrice, umungu w'Imana n'abantu nk'abimfura cyane cyane, ndabakunda. Ciao ciao.